murakoze cyane kuma kibuga cyo kuvugira ko nanje ndanezerewe cyane kubona pastor wanje yambatije 2015 menga yego 2015 rero nyene turaryohewe kubona kandi urumva iburaya aho abazungu ntibita ku buzima bw'abantu ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe uko ubugenza biragusha ariko nka twebwe tuba dufise imico dufise twavanye iwacu iyo tubonye nk'aba jeune kwa umujene wa 25 hamwe n'umuntu angana nyina biteye isoni kandi urabona ko n'abahungu hari gihe abona umenga ashaka kubera nk'uwinyegeza kubera abonye abantu bomona birabiri biwawe ariko biteye isoni kame umuntu angana nyoko wawe ntabwo umugira umugore umuntu agize amahirwe gushika iburayi hariho chance nini cyane yo kuzina bwe buhinduka kubera ko hoho hari akazi kose ukora iburayi ugakoze ufite ishaka kaguha amafaranga udashobora kuronka hano nubwo hari abantu marambona baza bakavuga ibintu baba babesha ngo iburayi ngo ni habi ngo babaha ngo dufaranga ako nkabona basubiyeyo ndacubaha umwami Yesu nirihe tandukaniro ryo gusenga muri Afrika ndetse n'ahari mu gihugu cy'Iburayi mu gihugu cyo mu Burayi ni bakibifata cyane nkungaha urumva oya urumva ngaha anye biri plus sérieux uvuga gute muko nyene ngaha anye biracari important muganye mu Budage ube mu bihugu nka hariya simaka mu munasenge bora wokoza amasahani wokoropa wogira iki akazi kose ukoze iburayi kaguha amafaranga neza cyane twese bakire dufite baza muri Afrika neza merutse kubona ikiganiro cyanshimishije nubwo narakimara cy'umujene wo mu Burundi yahunze 2015 aza hano ari umwana muto nka 10 ninga hariga ujya mwana yobera karorera abandi avuga ati yobera karorera amani niyo yogeje imyaka 2 arayifunga ko arakora ubafise company yiwe bivuga ko rero umuntu agize amahirwe yo kugera iburayi ino rivyo kuntu twarakoze ma projet tutongo dukora amafaranga ariko nitwashoye gukora amaentreprise yacu ariko hajya ni question yo kuba ufise icyo ushaka gushika apo tuvuze ku by'agakiza rero biratandukanye cyane nasanze nibaza ko muri Afrika abantu basenga gose ko bafite ibibazo byinshi basengera niko ndavyibaza umuntu abasengera ko aronka amare yo kujya basengera inzu basengera je ne sais pas ibintu ariko nugera iburayi ntuzoshobora gusenga usaba amahera y'inzu ntuzoshobora gusenga uronda amahera yo kujya kubera urayaronka uriko uravyumva ivyo kuko bituma abantu benshi bavino bakijije gashikara abantu bakabiheba kubera iki bimwe yahora asengera wa mitwaro yarishu ariko ubundi iburayi ukijwe arakijijwe niryo bavanga azungu ntibakizwa azungu rero bakijijwe aho gwanaturusha cengizi barambwiye ngo tuguhaye imyaka 2 ngo uzahora bihevye barabimbwiye ndabwira ariko byo byose agakiza ni personnel nako umuntu ku giti ciwe namba bo mu bandi barabihevye mu myaka 2 canke umwe jewe nibaza ko murafata computer muharure muzorambirwa turabashuhuje mwese rero inshuti za The Vibe TV niho hantu honyine ushobora gukura ibiganiro biryoshye East Africa Community Uburayi mu bihugu bitandukanye agashya kacu rero twihariye tugira makuru atariho umukungugu tugira ukuri kose gufatika mu biganiro byacu muri ya mvugo y'iki gihe muri uyu mujyi wacu tumena umuceri hasi kandi iyo twamenye ibintu nta muntu ushobora kubiyora ni kuri The Vibe TV rero uyu munsi dufite agashowbiz gatoya cyane tugiye kubaganirira turi kumwe n'abashyitsi badasanzwe uyu munsi rero ntabwo tuzajya twakira abantu b'ingeri zose bavuye mu bihugu bitandukanye turi kumwe n'umubyeyi hano witwa Estera cyangwa se mama Milton uyu muntu rero yitwa Estera ni umwe mu bakristo batuye hariya mu gihugu cy'Ubudage uyu muhungu nawe mubona rero ni umuhungu we yibyariye nawe akaba ari umudage wujuje ibyangombwa by'Ubudage ariko ikihariye azi n'ikinyarwanda kivanze n'ikirundi ubwo nawe turamwakiriye Estera karibu kuri The Vibe TV murakoze cyane murakoze kutwakira turabaramukije turanezerewe kuba hano kuri The Vibe TV
reka tuganire gato tunezerewe no kubona apotre twari tumuherutse twari tumukumbuye ni inshuti yacu Imana ishimwe ko dusuye kubonana cyego Imana ikugisha Milton rero twumve ku kinyarwanda murakoze cyane kuba iki kibuga cyo kuvugira ko nanje ndanezerewe cyane kubona pastor wanje yambatije 2015 menga yego 2015 rero nyene turaryohewe kukubona kandi yego ni Milton duherukana kera aragira ati ndashimira kubona apotere wanje wambatije mu mazi menshi ku munsi mwiza atazibagirwa. Milton uracyari umukristo? Yego cyane ndacyari umukristo. Uracyari umukristo? Yego. Uracyubaha umwami Yesu? Ndacubaha umwami Yesu. Nirihe tandukaniro ryo gusenga muri Afrika ndetse n'ahariya mu gihugu cy'Uburayi? Mu gihugu cyo mu Burayi ni bakibifata cyane ngaha. Urumva? Urumva ngaha anye biri plus sérieux uvuga gute muko? Nyene ngaha anye biracari important muganye mu Budage ube mu bigo nka hariya simaka mu munasenge. Hano biracari abantu baracyabishaka baracyabikunda hariya bisa nkaho byatakaje agaciro byatakaje karite nubwo bifite karite si ngombwa umuntu wese asenge. Mama Milton araza kurushaho kutuganirira cyane cyane ko Milton ikinyarwanda cyamaze kumujabuka ikirundi cyaramujabutse ariko ntacyo abasha kuba ati muraho mumeze gute amakuru ni meza ibyo abiheshwa n'umubyeyi wiwe witwa Mama Milton. Mama Milton rero tugiye kwiganirira cyane hano muri Vibe badushyiremo nta kibazo twese tube turimo tuganire nta kibazo. Mama Milton karibu rero. Murakoze cyane kuduha ikaze. Tuvuga ikaze mu kirundi. Ikaze. Mu Rwanda wahabonye gute? Mu Rwanda nahabonye neza naheruka kera. U Rwanda rugeze kure n'ukuri ni ibintu bishimishije cyane. Nitwereka kubishima twabonye dufise umwanya muto tutavuga kadusimbe tuje gutembera u Rwanda umwana wanje ntago yari bwabone ndarumwereke kuko u Rwanda n'u Burundi ntaho dutandukanye ariko rugeze ku ntambwe ishimishije. Yego Milton ubonye Ubudage n'ibindi bihugu byahariya bigize umuryango wa Schengen bitandukanye watembereyemo ndetse n'inyuma y'Iburayi wabonye u Rwanda rwacu rumeze nago nabonye bwateye imbere umuntu niyo bukompara nka n'u Burundi antuka aha mbona hubatse neza abantu barakira umuntu neza cyane bakatwenga bakakuramutsa antuka naryohewe cyane. Misiri imbere ushobora kuzaza ukabutereka nibere nko mu Rwanda wibera umuturage wo mu Rwanda uje wifatiriye imiyaga yo mu Rwanda. Yego no yifata. Urumva rero ko turi kunguka umuntu akuba ati jewe ndibera mu Rwanda muri iki gihugu hano hararyoshye. U Rwanda ni igihugu cyiza wabonye ko dufite umutekano wabonye ko dufite isuku cyane wabonye ko turi kubaka amazu akomeye muri Kigali yacu. Nizera ko rero uzaganira na Mama Milton nawe mukahakora igikorwa kinogeye amaso. Mu Rwanda cyangwa kimwe no mu Burundi je mbona mu Rwanda ari ni wacu natwe kuko tuvuga ururimi rumwe turasa ntacyo buza ko umuntu hakorera umugambi ntacyo buza vraiment. Ego urumva rero Mama Milton numwe mu bakristo twabanye bacu hariya mu Burundi hanyuma igihe kimwe turamuherekeza ijya mu Budage none nanjye ndishimye kubabona mwaje mu gihugu cyacu kubwo gukunda igihugu kubwo kunda nk'umushumba wanyu kubwo gukunda umuryango wanje reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen. None Mama Milton twashaka kugira ngo twiganirire ibyo ari byo byose uri umwe mu bantu ufite ibintu bimwe wujuje icyambere kuba uri umudamu wabashije kugira amahirwe yo kubona umugabo w'umunyamahanga murabyarana urera umwana hanyuma ubwo uba wumva abakobwa ba hano muri Afrika abagore ba hano muri Afrika akubwira ati wa mu muzungu undi ati wangeze i Burayi ni irihe tandukaniro wasangiza abantu kugira ngo aba bantu turavugana utuntu dutandukanye ni irihe tandukaniro wabwira abantu kuri icyo kintu?
mu bisanzwe kugira umugabo w'umunyamahanga canke w'umurundi canke w'umunyarwanda kuri jewe umugabo n'umugabo kandi n'umugore n'umugore gusa nukumenya ko umugabo rero wese mwobana niyo yoba umuzungu cyangwa akaba umunyarwanda cyangwa umurundi ugomba kumenya ko nawe ntuje kwicara ngo uwo mugabo akore wenyene ugomba kumenya ko Imana yagushizeho nk'umufasha nk'umu-assistant donc yassist umugabo ugomba kumufasha muri byose si kwicara gusa ngo ko mfise umugabo w'umunyamahanga cyangwa mfise umugabo w'umunyarwanda cyangwa umurundi atunze nicare azane oya nukumenya ko umugore wari we wese atitayeho ubwoko bw'umugabo afise agomba gukura amaboko mu mpuzu agakora akorera umuryango wiwe akorera akazoza k'umuryango ariko arubaka n'uwo mugabo abafishe numvisemo ibintu biragira uti umugabo uwo ari we wese akeneye kubahwa umugabo uwo ari we wese akeneye umugore ukora mbese ko uganira n'urubyiruko rwa hano muri Afurika akakubwira ati mbonye umugabo w'umuzungu hehe n'ubukene undi ati naba mbonye unkorera cyangwa se naba negukanye imitungo yiwe nawe ni kubyumva cyangwa hariya mu gihugu cy'Ubudage utuye niko biba bimeze ivyo vyuko abantu bimvira ko boronka ubutunzi biciye ku mugabo runaka ronse cyangwa kuko n'abaje n'abahungu nabo ngene barabigira ati ndonse umugore akuza afite amafaranga naye namujakagira ariko ivyo ntibihesha icubahiro yaba wonye nabikoze canke Imana yadushiriyeho yaremye umugore ngo abe umufasha w'umugabo kumufasha rero nukumufasha mu byafise ugashobora no gukora nawe kuko Imana yaduhaye ubushobozi tugakora mugakorera hamwe kubw'urugo rwanyu atavuga ngo uje utagetinga ibintu afise runaka jewe nagize amahirwe yo kuronka uwo mugabo hakumya ko narakoze namye nkora jewe kandi nubu turi kumwe narakora kandi nubu ndi Burayi ndakora ariko rero menye ko ni Burayi hari abantu badakora bashika bagashaka kuronka amahera ya gusa bahabwa kuko imfashanyo irahari bashikayo leta yakwakirika guha imfashanyo bakabona umenga birakwiriye ariko ivyo ari umuntu yamya akora ntashobora kubikora jewe narashitseyo ndiga maze kwiga ndakazi ndakora urabona hano mu rubyiruko rwacu rwa Afurika cyane cyane mu basore mu bajeni usanga hari imvugo yihariye abantu babatigewe uwanyihera igikecuru cy'igikire nubwo cyaba gikutsa amenyo cyangwa gicitse izuru niko nkunda kuvuga ati cyo ngicyo cyahindura ubuzima bwanjye hariya naho mu bihugu by'i Burayi naho usanga umusore w'umujeni ufite ubushobozi hari ubwo bibaho ko yumva ko yazamukira ku mukecuru yarongoye cyangwa babanye haba ari mukuri cyangwa mu kinyoma apo ibi bintu biri kwisi hose nasanze biri hose ni Burayi nivyo hari abantu bashaka kuzamukira ku bakecuru bayarondeye cyo kimwe nkuko ino muri Afrika hari abakobwa bashaka kuzamukira ku bahungu canke abapapa bakuze bayarondeye ariko je cyo mvuga namba uhuye n'uwo muntu vy'ukuri harimo urukundo umukunda ni ushobora gukunda umuntu akuze kuri wewe nkuko ushobora gukunda umuntu mungana ariko iyo harimo urukundo nyene ruri urukundo ariko apana bavuga ngo ngiye kuzamukira kuvyo yashatse aho bari nk'ubwescro niko no bivuga hano mu Rwanda cyangwa se muri bihugu byacu bya Afrika duhana imbibi usanga ari igisebo cyangwa se ari induru aho ushobora gusanga umusore w'imyaka 25 27 yarongoye umukecuru w'imyaka 57 63 bakoze ubukwe hari i Burayi ibyo icyambere ibyo birahaba icya kabiri yo bihabaye bumva abantu bo babifata apo ni Burayi birahaba nyene ibi biba ngaha na hariya birahaba je nasanze isi ari imwe nta bintu bitaba hariya ngo nuko bitaba ari Burayi birahaba hama ikindi nacu urumva warumbwe ngo ko babyakira gutabana babikritika urumva Burayi aho abazungu ntibita ku buzima bw'abantu ubuzima bwa n'ubuzima bwawe uko ubugenza biragusha ariko nka twebwe twa dufise imico tufise twavanye iwacu iyo tubonye nk'aba jeune ko umujene wa 25 hakwe n'umuntu angana nyina biteye isoni kandi urabona ko n'abahungu hari gihe habona umenga ashaka kubera nk'uwinyegeza kubera abonye abantu bomona birabiri biwawe bika ariko biteye isoni kame umuntu angana nyoko wawe ntabwo umugira umugore oya
none Estera iyo uganiriye n'abantu ino muri Afrika umuntu akubwira ati ningi Burayi icyantwari hamwe usanga umugore ufite imbaraga umugabo ufite imbaraga umusore wize cyangwa usutarize yumva ko ubuzima bwe bushobora guhinduka ageze i Burayi mbese igisobanuro cyangwa umucyo mwiza washyiraho kugera i Burayi ku muntu uri muri Afrika bivuze ko ubuzima buhinduka cyangwa ni Burayi hari abantu butahindutse bifuza kugarukana iwacu muri Afrika mu bisanzwe umuntu agize amahirwe yo gushika i Burayi hariho chance nini cyane yo kuzima bwe buhinduka kubera ko hoho hari akazi kose ukora i Burayi ugakoze ufite ishaka kaguha amafaranga udashobora kuronka hano nubwo hari abantu marambona baza bakavuga ibintu baba babesha ngo i Burayi ngo ni habi ngo babaha ngo dufaranga ako nkabona basubiyeyo kubera iki basubirayo nuko hari icyo baza gushakaye namba wahagaye nuzugume ngaha ariko namba ukahagaga asubirayo nuko uri kurabesha urukurabesha usubiye kubera iki rero i Burayi mu by'ukuri umuntu agiriwe amahirwe yo gushikayo afise umwete wo gukora afise icyamujanye ukaba ufise objectif hariho chance nini yo guhindurirwa ubuzima kuko amafaranga araboneka akazi kose ukora i Burayi urahembwa amafaranga ino iki ingorane hari ni wacu amafaranga dufise yini wacu nta valeur afise nka yahari hama ikindi naco ubuzi si bwinshi ubwo ubuzi bura ko buri limite bura sico kimwe ni Burayi ubuzi akazi ngaho usuzugura hari agahemba neza akazi usuzugura kaguhemba neza i Burayi rero ugiye ushaka gukora akazi kose ushaka gukora kaguhereza kubaho neza wakoropa wakoza amasahane waharura ku muhanda wakora muri jaride umuhanda wo ntano hariho kuko hariho ibi byokipa ariko gukora wokoza amasahane wokoropa wogira iki akazi kose ukoze i Burayi kaguha amafaranga ushobora kuba batunguza umuntu neza cyane twese bakire dufite baza muri Afrika neza Merutse kubona ikiganiro cyanshimishije nubwo narakimara cy'umujene wo mu Burundi yahunze 2015 aza hano ari umwana muto nka 10 ninga hariga ujya mwana yobera karorera abandi avuga ati yobera karorera abandi niyo yogeje imyaka 2 arayifunga ko arakora ubafise company yiwe bivuga ko rero umuntu agize amahirwe yo kugera i Burayi ino nivyo kuntu twarakoze ma projet tutonga dukora amafaranga ariko ntitwashoboye gukora amaentreprise yacu ariko hajya ni question yo kuba ufise icyo ushaka gushika ego none nk'umukristo usanga rimwe na rimwe abantu bavino bakundana muri Afrika bakava i Burundi mugabo n'umugore barera abana bari mu rusengero basenga hanyuma bagera hariya mu minsi mike Imana ikabaha ibyangombwa bahagera bagatandukana byaba biterwa nuko umugore hariya na amategeko abitera n'uburenganzira ni yamvugo ya gikisiba ngo nuko gahaga ntuzibagirwe iminsi yo mu butayu uko gusenyuka kwingo hariya i Burayi cyane n'abakristo usanga basenya byaba biterwa n'iki nkaho hatuye Naza ko ikibitera nuko yamaze kugera i Burayi urumva harabura kwihanganira muri babiri umugore n'umugabo bakabura kwihanganira na dabo mu gihe mutihanganiraniye rero hama nikisha gituma giha imbaraga za abagore kuvana abagabo nuko iyo umugore avanye n'umugabo egaretiramo ari imfashanyo imuha urumva agiye kwibana uwo mugabo azokora hemba baba ari hamayera y'abana kandi leta ari amafaranga imuhereza ivyo biratuma abantu rero bituma atagira kwihangana kaca bigendera kuko ariko inurumva muragumana mugasazana kandi hari ibibazo ntije ushobora kubura kuko nanje n'umwana nanje navyaye twogiranira ibibazo none yo cagenda naca ndamwirukana n'umugore n'umugabo bikwiye kumera gutyo kwihanganiranira bataravye ngo nuko leta cyo igutwara ikaguha huba ikaguhiki urumva na leta irabifitemo uruhara kuba leta watandukanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe leta ikakugenera amafaranga igomba kuguha ikakugenera inzu yo kubamo ni kimwe n'urufunguzo rufite nka 50% rushobora gutuma hari ingo zisenyuka cyane ego cyane hanyuma bikanakurikirana n'amategeko usanga arengera abantu cyangwa se avugira buri muntu wari we wese ego nivyo kubera uko kuntu leta urumva hariho d'abord Buraya
umugabo umenga nta n'agaciro afise kuko baha agaciro cyane uwo mugore baha n'agaciro niko ko gusumba abagabo urumva iburaya byaracurana rero urumva umugore avuga ati umfashe nabi canke abafuye akana kaca yigendera leta azoronka inzabemwo hama wa mugabo azohora ahemba amahero umugore ajya bana bafitaniye arama yataza gutanga urumva umugore acagira ikashi hari amafaranga leta imuha hari n'amafaranga wa mugabo umugore urumva ni support rero urumva avuga ati ndi aca harura amafaranga azonka afata ndigende ivyo biratuma rero jembo nivyo bituma ahanini n'abantu bavana kuko yabo bundi bitari kubera iki muri Afrika batavana ngo nuko ko babona ati byo byose katuguma turi hamwe dufate abana twarere hamwe tugiri ariko hariya ufite chance umengana umuntu yahukanye umengana niwe imeze neza leta kimufasha hamana wa mugabo ateza gukora hari amahera atanga urumva ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye noneho rero Estera nibyo nyine nuko imeze isi icyo dukuyemo nuko hose no kwisi sibyo kubijyanye iyo ugeze mu bihugu bya Afrika usanga bavuga bati ubushomeri nta kazi ubukene iyo mvugo hariya naho irakoreshwa ese hari abashomeri cyangwa se ubushomeri hano muri Afrika bushingirwa ku businzi bugashingirwa kubera ubusinzi kubera ubunebwe kubera kakazi gakeya hariya naho kubijyanye n'urubyiruko ari ubwo businzi ari hagaragara abantu b'abashomeri leta naho iba yibaza ataba abantu turabagenza gute ku muhanda cyangwa se mu makaritsiye mu bisanzwe abantu b'abashomeri barahari ariko ni kuko batabashaka gukora kwiri nakubwiye mu bisanzwe iburaya je simbona ngene umuntu yobura akazi hari ubuzi kandi kakazi wumva ko karasuzugusa niko gatanga n'amafaranga n'udashaka gukora akazi gakomeye yokora gaciritse kugira ngo umushomeri burana uko bishaka nuko nyene udashaka gukora hama rero urumva bo n'abasinzi barabaho ega ari abantu bananiranye ubundi iburayi n'umuntu adakora leta iramuha amafaranga yo kubaho mugabo iyo ugize icyo twita ma chance wari ufise nk'umugore akarorero hama umugore mukavana akakwirukana kuko iyo umugore munaniranye ni wowe usohoka si wasohoka ugasohoka ntubugifise ahuba muri ico gihe leta ntafashanyirwa kuko leta ihimfashanya umuntu afise adresse nagi usanga umuntu agiye kuba mwibarabara kuko adafise ntafashanya ronka cyangwa ugasanga ari umwana iwabo birukanye ko yabanani bakamwirukana no bakabamwibarabara ariko ubundi umuntu ari buraya wese afise adresse leta iramuha ngena abaho leta iramufasha urumva ni byiza cyane icyo turi kumva ko nese Estera nk'umuntu usoma Bibiliya w'umukozi w'Imana usanga Bibiliya avuga ngo kwifuza k'umugore kuzashingira ku mugabo niko Bibiliya ivuga ko kwizera k'umugore uwari wese kuzashingira ku mugabo hariya iburayi ko numva ahubwo kwizera ubuzima hariya ushingira mu gukora ni ukuvuga ngo hariya udakoze waba ufite umugabo waba ufite utamufite waba ufite umugore utamufite ubuzima bushingiye kuki ubuzima bushingiye mu gukora urakora hamukabaho uzonga ukabandanya hano muri Afrika urabango usanga umugore avuga ati umugabo wanjye arakora n'umugabo nakavuga ati umugore wanjye arakora nariya niko bimeze buri wese akeneye kashi ziwe ariko ubwo n'ubunebwa iburayaho n'ibindi bindi je nasanze ufite ni ivyaha bigenda bikura kuko uburaya ibyo bagezeho ibi vyino muri Afrika vuga ngo hango ndarondera umugabo ngo ufite amafaranga ngo afashe buriya nasanze iburayi abarondera abagabo gutyo ntawe bazoronka kuko ibudabora umugabo yo mumenyanye arakubaza ukora he uhembwa amaheranga ko arakeneye kumenya ko muzogabura les dépenses mugabura urumva rero ibi bakivugira ngaha ngo nshaka ugize iki hariya hari umuntu yambwiye ngishikara ngo rero ngo ngaha ngo abagabo baragoye ngo kubera ngo udakora ngo nta mugabo uronka ni cyo si kibazo canje kuko jewe nta mugabo nkene no mfise arankwiye ngo ufise umugabo uyo ndafite Yesu arankwiye nta mahera arira kunsa so iburayi umugabo ugasanga umwabi wundi abiwe ugomba kugira iwawe ibi byo kuvuga ngo mugenda ku bantu hamwe ugasanga umwe mugahura muri weekend ahandi ukagenda hashatse nuko niyo cyo kintu bageze iburayi rero ugomba gukora kugira ngo wibesheho bivuga ngo umugore agomba kuba afite akazi ugomba kuba ufite akazi afite na konti n'amafaranga yes kuko arakubaza uhembwa ngahe
arakubaza uhembwa ngahe ukora he ku munwa ntabwo bikunda ibyo kuzana umuntu akubaza derese Muravuga. akubaza naho ukora n'ibyo ukorera mwamenyanye ariko arakubaza ko ashaka n'abashaka kugira projet nawe arakubaza mbega ukora he uhembwa ngahe kugira yumve kutaje kuba charge kuri we hariya nta muntu wishingira hariya nta muntu wishingira undi oya nukura amaboko mugakora barakora abantu barakora benshi barakora yego harimwe abadakora ariko jewe nkora muri company ikora nk'abantu 3,000 turi benshi ndabona ko abantu bakuze bato twese turakora mwese turakora hanyuma Milton abajeni hari sibyo uragira bivuga ikinyarwanda gikindi abajeni bahari i Burayi n'abajeni bahano muri Afrika ubona batandukanye mu gukora hariya barashobora kuronka avantage yo gukora ahantu mu ma vacances par exemple bagashobora gutwara ama Zeitung les gazettes ibinyamakuru bakabicuruza ubye ukaja gukora muri supermarket ufasha kandi ukaronka amahera kwezi nganga sinzi ko bihari na sindi informe hano ko hari urya hano bakora ibitangaza makuru hanyuma ugakora ugacuruza ibitangaza makuru amafaranga wajya muri supermarket ukadusunikira abantu amagare ukararana amafaranga ariko hano bisaba ko hano ushobora kurara utabonye amafaranga mu bisanzwe i Buraya hariho nk'abanyeshuri nk'aba bamaze gushikana imyaka 18 bazirengeje hariho ubuzi bita mini job n'ubuzi bakora amasaha make kuko babara abana usanga abana ari nibwo bakora kandi ugasanga ukazara gakoze ayaronse iyo cyabaje Jean de Poche kuko baronka amata ari make bashobora kuronka 450 € cyangwa 520 urumva ku mwana akoze amasaha make cyane akora kankabiri mu ndwi arakwiriye urumva je naza ko bashaka kwigisha abana gukora niko nibaza usanga bakora rero mu supermarket usanga bakora mu DH usanga ahantu hose nyene ariko iminsi nk'ibiri mu ndwi amasaha 5 donc gusa ku munsi kugira ngo amwana yigishe gukora je niko nibaza hama mwana akaronka amahera yiwe urumva ni byiza muri Afrika ushobora gusanga umwana arangiza university sataratekereza icyo yakora akiri umwana avuga ati ni mungurire bombo kamambiri zacitse yatarakora na hamwe nta kintu na kimara kuko nta nakahari hano navyo nta bihari ngayo systeme nta yari ni systeme bubatse abazungu kandi ndabona ari nziza kuko bituma abo bana umwana amenyera gukora akazogera rero aje gukora akazi akora amasaha 8 akwiriye yaramaze kumenyera ariko ino twarize ugaza amashuri yego wakora ibyo muhiri wanyu mugabo kuvuga ngo iby'akazi wabikorokana nk'umunsi wa mbere amashuri yaheze ukabona nyene ukacubitabura kubigira iyi systeme ngaha muri Afrika nta yihari yuko abana bokora nico kibazo ko bokora bakabaha yo mahera basi naho bahamahera make nta yihari ariko mbona yari ikwiye kubaho abana ntabwo nabase ntibarabona akazi nabanyina ntibarabona akazi none akazi karabona abana nabase kumva batarakabona nico kibazo rero sa wenda duse nk'abagarutse inyuma gatoya mu bijyanye na gospel hanyuma iyo urebye nk'umuntu wabaye mu matorero ino mu Rwanda ukaba umaze imyaka itari mikeya mu gihugu cy'Ubudage wagiye mu Faransa wagiye Holandi wagiye Belgique ahantu hatandukanye ndabizi ko watembereye wagiye mu Bufaransa ariko wowe utuye mu Budage n'umuhungu wawe hariya ubona insengero zaho cyangwa agakiza k'abantu hariya gatandukanye wakagereranya ute n'agakiza ka hano iwacu mu Rwanda apo tuvuze ku by'agakiza rero biratandukanye cyane nasanze nibaza ko muri Afrika abantu basenga gose ko baba bafite ibibazo byinshi basengera niko ndavyibaza umuntu abasengera ko aronka amare yo kujya basengera inzu basengera je ne sais pas ibintu ariko nugera i Burayi ntuzoshobora gusenga usaba amahera y'inzu ntuzoshobora gusenga uronda amahera yo kujya kubera urayaronka uriko uravyumva ivyo kuko bituma abantu benshi bavino bakijije bagashikara abantu bakabiheba kubera iki bimwe yaho rasengera wa mitwaro yarishu ariko ubundi i Burayi ukijwe arakijijwe nibyo bavanga abazungu ntibakizwa abazungu rero iyo bakijijwe aho banaturusha ubona akijijwe yubaha Imana by'ukuri si benshi nyene nk'uko ino dufite abantu benshi buzuye masengero bagira iki ariko saba suko ndabyiba kuko
la prevane kiyo ageze iburaya abona babivamo cenga izibura barambwiye ngo tuguhaye imyaka 2 ngo uzo warabihevye barabimbwiye ndababwira ntari ko byo byose agakiza ni personnel nako umuntu ku giti ciwe namba abo mu bandi barabihevye mu myaka 2 canke umwe jewe nibaza ko murafata computer muharure muzorambirwa sinzobivamo kandi nubu ndabirimo uvuza akantu keza ati hariya usanga abanyafrika impambo basenga cyane arasaba amafaranga ya minerivare arasaba amafaranga niko ndabibona arasaba ikibanza afite ibibazo bitandukanye bimusunikira ku Mana akavuga ati bisimba ishoboye kubikemura Imana irakigikira bivuze mu masengesho hariya rero mu kugwa kwa hariya kw'abanyaburayi amafaranga leta irayamuha ibyo kurya arakora abona amafaranga gusenga noneho usange atakaje bya bihe byo mu Mana kuko yigira hari imvugo yo mu kinyarwanda cyangwa mu kintu bango nta wigira agirwa n'Imana cyangwa agirwa n'abandi hari rero umuntu avuga ati jewe mfite confidence mfite akazi leta irama amafaranga n'intandukana n'umugabo leta aragira gute nta mpamvu na zimwe zinjyana gusenga bango agakiza gasigarana wa muntu bati ndasenga kugira ngo nzaje mu ijuru ndasenga kugira ngo neshe ibyaha nta bindi bintu nuko benshi baragenda bagashika bakabiheba kirakomeye kuko uheruka umuntu yavuye ino hari umupantekoti asenga iki wamubona hari akanga gusanga ivyo yarabivuyemo gusenga ngo hari igihe ntagenda ngo ni kure iburaya nta kure habaho ibura kuko haba hariho transport bihari urumva hashobora kuba ari nakuru urugendo rw'isaha ariko nico bitwaye transport bihari zihari urumva umuntu akakubwira ngo nari narushe je mpanda babwira ariko iyo urushe urasiba akazi ngoya none ko iki urusha usiba gusenga bivuga yuko abantu muri Afrika basenga kuko bafise ibintu babuze basaba Imana basaba Imana ngo bagirire ngo bagirire iyo bageze iburaya rero leta kiguha ikurihira inzu ikaguha n'amahera yo gusoma ikanakwigisha iyo ushaka kwiga none uzosubira gusenga kandi ibyo byose barabironse namba wahora usaba ibyo urumva agakiza katandukanye ko kahariya na kintu turi kuri The Vibe rero turi kuganira kugira ngo twumvishe babandi bakubwira ati je ubuzima bwanjye buzahinduka ari uko nageze iburayi uwampa visa uwampindura nk'akanyoni nkaguruka nkitura hariya hakurya ku mugabane w'iburayi ariko uhaguye ufite ubunebwe wakomeza kuba umunebwe uhaguye uri umunengane uhageze uri umunenganenzi wakomeza kuba umunenganenzi uko niko kuri rimwe tuyatubwira abantu ngo ayidigiri mini dig gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutera imbere ni nonaha na hano mu Rwanda byakunda nkuko na hariya byagira gute wahagera bikanga umwana apfa mwiterura ni nako rero umuntu agera agakiza ibibazo rero murumva ko biduhuza n'Imana intambara ziduhuza n'Imana bwa bukene mu ijujutira butuma twiriza ubusa bya bibazo by'abana tutabasha gukemura urumva ko bidukomeza ku Mana ariko ntabwo twari tukwiye gusenga Imana ari uko dukenye tukure kuba baherwe tukaba ba miliyoneri tugatunga inzu zimitamenwa tukagura amadege tukubaka amazu tugakomeza kubaka ku mwami Yesu amen utubwiye ijambo ryiza uratubwiye uti ariko hariya iyo umuzungu akijijwe abakijijwe kandi ibi biranagaragara iyo umuzungu agukunze abagukunze nibagira indimi ebyiri niyo yakwemerera ikintu n'urwashira imyaka 20 kiba cyaranditswe kereka apfuye ntibabeshya hanyuma umuco uba hano mu Rwanda wo kubeshya kwambura ibinyoma n'ibindi hariya murabizi ko wacitse haya Jesse mbega wo kwambura ndi je sinzi nibaza ko bigoye kwambura umuntu hariya kuko eregi no bambura ngene kwa bwabukene umuntu akabwira umuntu nkopa ngaho muri yo nzoguha ntaho gusubize ubundi gutyo ariko ubundi hariya buryo buhari bwo kwabyo kwambura ntibisura kuboneka yego nihe nama wagira abantu badashaka gukora hano mu gihugu bakubwire bati tuzakira tugeze hariya Estera umuntu yibaza ko azokira ageze iburayi hano adakora amenye ko nahari atazokora kandi ntazokira ni nayo nama waha umunebwe umunebwe azokomeza abo umunebwe hariya ntaca azoshikako ariko niyo aba ari umuntu w'umukozi hano hariya azoshikako bigende neza cyane kuko iburayi hatera imbere abantu bafite ishaka ryo gukora ariko umunebwe yijyamira gusa mu Kirundi bacumugane ngo
uri mitiro ukimbura ingonera no mu Rwanda ngo uwumva ibitotsi ugasarura ingonera nivyo nyene urumva rero umuntu w'umukozi hano afise icyo ashaka gushika ko avuga ati jewe ndashaka gushika kuri iki ndafise imyaka ini ndashaka ko abana banje zogenda ukunda ndashaka iki uwazogera iburayi bizogenda neza ariko uri umunebwe hano akaba umunebwe na hariya nuko hari abantu barungitse abana Canada iburayi babafite amafaranga akabona umwana wiwe yabaye wa muntu yamunaniye ari mu nzoga ari mu matabi ari mu rumogi ari mu biki akacamurungika i Canada cyangwa mu kiburayi ngo basi ngo bikoreraho ntabona burya avuye ngaho yone hajyazo kononekana inshuro zibiri kuko hoho bira ku umwana yarakunaniye anywa ibiyobyabwenge hano wanywa itabi ukamurungika kwiga ikibazo kagikemurira ku mugabane w'iburayi ntacyo uramwishe umuhaye satani uramugabuye biraheze yeah niriye banga ukoresha kugira ngo uyu muhungu wawe ungana gushika mwiza abashe gukomeza kuba muri Kristo Yesu no gukunda Imana no kuba ataragusaza mu myaka mumaranye mu gihugu cy'Ubudage hari abahungu bamwe ibiyobyabwenge hari abasinzi niriye banga waba ukoresha Estera apo ibanga sirindi ni Yesu n'ubuntu bw'Imana ibanga n'ukumuha Yesu n'ukumuha namuhaye Yesu ndamurerera muri Yesu hama kandi n'ukuri ndashima n'Imana ubyo uvuze n'ukuri hari abavyeyi benshi barabansaba ko gusengera abana babo ngo kandi ugasagana umupapa ariko n'umumama ngo abana babananiye bagizike ariko nkababwira nti umwana umuhera ari hasi ukamuha indero ukamuha Imana ukamubwira je kenshi ndamubwira nti urabona ibintu bwiya muri Bibiliya ngiye biranditse sindi ko ndavyeva Bibiliya ni igitabo kiduha ubuzima ko dukwiye kubaho ibi byose bibaho nta gishasha rero n'ubuntu bw'Imana hama no kuba ndamusengera nkamubwira kenshi ibintu by'Imana nta kindi sinovuga ngo n'ubuhinga bundi eka kuko rero n'abasenga namwe nebigapfa ko je naragira ubwo buntu ndashima Imana vraiment ndashima Imana Milton Imana ya mama wawe yizera wavurike urabizi ko ndakuzi ubatizwa nkuko wabyivugiye ndi kukubatiza hanyuma ndakuzi uri muto kugeza kuri izi saa Imana ya mama wawe nta kibujya wumva ikuremereye bati mama wanjye aranyambuza uburenganzira bwanjye itegeko ribinyemerera aravuga kwisanzura oya kuko Imana yacu yaduhaye ibitangaza byinshi kandi kuma tuyishimira tuyihezagira cyo tuma ya urubyiruko rutazi Imana hariya gukurura mu ishuri ukanga oya gukurura mu isuka oya no guma nzogwa mu Imana uzaguma mu Imana irakugo amen amen reka rero twoye gutinda cyane umujene nk'uyu nivyo ya twadusanze ako mbwarigiye ari gihe abavuga umunsi umwe yarambwiye ngo mbwango wewe ngo waragize chance mama ni gute ngo arashoboye kuba mwisi ngo uramenye ivyi no yani sina chance nagize nariko nuko ntagira ubuntu bwo kumenya Imana wewe wagira ubuntu cyane kuko kuzuza Imana hariho chance nyinshi ufise dukunduje ariko byukuri ndashima Imana cyane yarakubwira ati wowe wabaye mwisi waravyinyeho nambwiye naravyinye kwere kuko jewe sina nta kintu na kimwe ndumva ndambwira ntako Imana yangiriye neza irandindira mukabyinira ko nanje naravyinye narasohotse nk'abandi ba jeune ira raison ndabwira ko Imana yarandinze niyo nshima rero ni wowe nawe shimana ko ubikuriyemwo rero ego arabikunze ntabwo rero showbiz itinda turi kwitegura kugera ku musozo kugira ngo dukomeze tuha abantu shows rwose cyane dusobanurira abantu bari kumva The Vibe TV reka rero mbabaze utubazo nka tubiri twamatsiko dusanzwe umunyamakuru tubasaba gutekereza cyane ugeze mu Budage bwa mbere ushaka kutusangiza ibintu bibiri byaguteye ubwoba ati Imana nunyigisha ibi bintu nkabimenya tusangize je shika iburayi bwa mbere mu bisanzwe sinagize ubwoba kuko nari nariteguye kugendayo nari nzi ko d'abord hajya bavuga ikidagi n'ururimi rwabo bavuga nari ndabizi ko ntegeza kugwiga nkarumenya mugabo urumva ntabwo banagize ariko narabwiye mwe muyera ikintu kimwe namubwiye mwe muyera umviriza ko je nshitse mu Budagi maze y'iminsi 3 barambwiye nje muri village nyene kandi nateza kugenda kuko ari kumfasha ibyo nagiye gukora namusanga ahantu ari muri ville nta kuntu kuko ari kukaza kacava kandi ndagenda barambira ukunda biraba
kandi nagenda mushikira ariko ndabwira mwe muyera ntumva rero mwe muyera je kidagi nshobora kuba ntarakimenya ariko wovuga indimi zose nta narimwe rukurengana narabona amabarabara aragoye gusoma urabona ibintu byose ni nono baza nazimiye vyonanira ariko rero wewe untwara unshikana naho ngi apo uzi ko je ntarazimira narimo kuva nashika Burayi mfite GPS yitwaye mwe muyera yeah urumva kubera mfite mwe muyera yamaze ubwoba numva mfite confidence ko ntashobora donc antwara kanshita ahantu ngiye naragena hashika hagira iki byagenze neza okay ikidagi wakize igihe kingana iki nabanje ndiga amezi indwi ya mbere hama ndasubira ndiga ayandi atatu ndasubira 3 hama ntangura gukora amezi 10 wari umaze kumenya iki ubu maze kumenya nyene ibyo kuvuga ufite birasaba kutinyuka kagira Milton ni ikihe kintu wabwiye Imana mu Budage uti Imana ahaho nuntabaruza muri igitanga ururimi kuko kwa gumbise umenga ruragoye mugabo ushatse kugwiga ugira ushoye kuvugana n'abandi ubishaka nyene ni facile ni kigoye nyene kushaka nyene gukimenya ahantu watembereye cyane mu Budage ukavuga utahantu nicaye neza narima bahita mu Kimito ni muri ville nyene bahita Innenzentrum ni muri ville indani hari amamagaze menshi nyene umuntu ashaka kuraba ibirimwo karyoherwa yego iyo ukunze kurya Kimito biturwa abantu shobisi njya kenshi pizza nyene ni kimwe umuntu aronka ahantu hose nco bituma pizza sina muhira ni ibiraya avec rengarenga na spinat sirengarenga okay épinard pardon na n'inyama yayo yose ukunda kurya inyama na pizza n'imboga rengarenga ajya pire y'ibirayi na épinard n'inyama steak canke poisson iyo niyo ranche yawe arayikunda cyane reka rero dushimire inshuti za The Vibe tuzakomeza kubageza habaho ibiganiro bitandukanye kuba ari mu Rwanda kuba ari mu mahanga ndetse tuzurira na za rutemikirere turaho mu Budage turo mu bihugu bitandukanye abantu baje bakurikira The Vibe show Imana ibaho umugisha rero mukomeze kugubwa neza mu gihugu cyacu kandi no mugiye muzagenda mwongeye mugeze ku kibuga Imana izagendana namwe Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen